Koreya ya ruguru ni igihugu kirimo ibintu byinshi cyane bitangaje ndetse bidasanzwe mu bindi bihugu byose byo ku isi. Haba amategeko adasanzwe ndetse n'uburyo abaturage babaho ntabwo busanzwe ahandi hose ku isi. Iki gihugu cya Koreya ya ruguru kizera ko umuperezida wa mbere wakiyoboye witwa Kim Il Sung, nubwo hashize igihe kinini yarapfuye, hari uburyo yakiyoboyemo mu buryo bw'umwuka. Muri iki kiganiro rero turabagezaho bimwe mu bintu bitangaje kuri iki gihugu cya Koreya ya ruguru, tukaba tubasaba kubanza gukora subscribe kugira ngo mujye gukomeza kubona ibiganiro byacu. Ikintu cya mbere gitangaje kuri iki gihugu cya Koreya ya ruguru ni uko kalendari yabo itandukanye n'iy'ahandi hose ku isi. Kalendari cyangwa ingengabihe muri Koreya ya ruguru ihera ku gihe umuyobozi wa mbere wacyo ari nawe wagishinze witwa Kim Il Sung yavukiye. Akaba yaravutse mu mwaka wa 1912. Ahandi hose ku isi turi mu kijana cya 21, ariko muri Koreya ya ruguru ho bari mu mwaka wa 110 duhereye kuri icyo gihe uwagishinze yavukiye. Uyu Kim Il Sung kandi niwe sekuru wa Kim Jong Un uyobora Koreya ya ruguru muri kino gihe. Ikindi kintu gitangaje kuri iki gihugu cya Koreya ya ruguru ni uko iki gihugu gifite imiyoboro 3 cyangwa shene 3 za televiziyo zonyine. Ikintu cyose kibera muri Koreya ya ruguru kiragenzurwa cyane ku buryo bukomeye. Ni ibintu byigaragaza ko ubutegetsi bw'iki gihugu bushyira ubugenzuzi buhambaye ku itangazamakuru ryo muri iki gihugu. Hari imiyoboro 3 yonyine ya televiziyo ndetse n'ibinyura kuri iyo miyoboro ya televiziyo byose bigenzurwa na leta mbere y'uko bitangazwa. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu cya Koreya ya ruguru ni ibura ry'amashanyarazi rya buri joro. Mu gihugu cya Koreya ya ruguru umuriro w'amashanyarazi ukunze kubura buri joro. Murabizi ko ari ibintu bibangama iyo umuriro ugenda ubura bya buri kanya. None ni mwibaza ko abanyakoreya ya ruguru baba bamerewe buri joro ubwo umuriro uba wabuze ahantu hose. Kubura k'umuriro bya hato na hato muri iki gihugu biterwa no kugira ingufu nkeya z'amashanyarazi atabasha guhaza ingo zose. Ibi byagaragaje nyuma y'uko ifoto yafatiwe mu isanzure ari nijoro yagaragaje Koreya ya ruguru iri mu kizima, mu gihe ibindi bihugu biyikikije nka Koreya y'Epfo ndetse n'Ubushinwa biba bigaragaza ko amashanyarazi ari kwaka ahantu hose. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu ni amatora aba mu nzego zitandukanye ariko umukandida akaba ari umwe gusa. Muri Koreya ya ruguru haba amatora ariko umukandida aba ari umwe buri gihe. Muri iki gihugu kirangwamo n'igenzura rikomeye ry'abaturage ndetse kikaba kiyobowe n'umuryango umwe guhera mu mwaka wa 1948. Ni ibintu bitangaje cyane kuba haba amatora kandi akaba buri mwaka. Abatora baba bafite amahitamo amwe gusa, haba mu gutora meya, abaguverineri b'intara ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Umukandida akaba ari umwe gusa, akaba ari we bahitamo. Amatora yo muri iki gihugu aratangaje cyane kuko nta handi wasanga ameze nkayo kuri iyi si. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu ni uko ababyeyi bohereza abana babo mu mashuri ari nabo batanga intebe abana bicaraho mu gihe bari kwiga. Ababyeyi bohereza abana babo mu mashuri baba bagomba no kubaha intebe zo kwicaraho mu gihe bari kwiga. Bitandukanye cyane no mu bindi bihugu aho abanyeshuri bajya ku ishuri basanga intebe zo kwicaraho. Abanyeshuri bamwe bo muri iki gihugu ndetse baba bategetswe gukorera leta imirimo isaba imbaraga nko gukusanya ibikoresho bitagikoreshwa ndetse n'ibindi. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu cya Koreya ya ruguru ni igihano gihabwa umuntu kikagera ku bisekuru bye 3. Muri iki gihugu cya Koreya ya ruguru haba ibihano bihabwa abantu kikagera ku bisekuru 3 bibakomokaho. Ibi bihano bigera ku bisekuru 3 ni bimwe mu bintu biterwa muri iki gihugu cya Koreya ya ruguru. Iyo umuntu akoze icyaha abamukomokaho bose harimo abasekuru be, ababyeyi be ndetse n'abana bose bajyanwa muri gereza bitewe n'uburemere bw'icyaha cyakozwe. Ikindi kintu gitangaje muri igihugu cya Koreya ya ruguru ni uko umuntu ashobora gufunga azira guhanga udushya. Hari inkuru yamenyekanye cyane ituruka mu gihugu cya Koreya ya ruguru aho umugabo utunganya ndetse akanebara amafilime witwa Shin Sang-ok ndetse n'umugore witwa Chon Yoon-hee mu mwaka wa 1978 bagerageje gushyira udushya muri filime zo muri Koreya ya ruguru bagashimutwa n'ubutegetsi bwa Kim Jong Il ariwe se wa Kim Jong Un uyobora Koreya muri iki gihe. Uyu muryango waje kurekurwa mu mwaka wa 1986 nyuma y'uko bari barafatiriwe bavanye no gushaka kwabo. Aba bombi nyuma yo kurekurwa bakomeje kugendera mu murongo wifuzwaga n'iki gihugu, ariko nyuma baza gutorokera mu gihugu cya Autriche aho bari bagiye kwamamaza filime zo muri Koreya ya ruguru. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu ni uko umuturage aba yemerewe gusura imbuga za interineti 28 zonyine. Umuyoboro wa interineti wo muri kino gihugu witwa Kwangmyong cyangwa Bright.
ndetse n'ubuntu kuyikoresha ku bantu batunze za computer. Ariko nubwo bimeze gutyo, computer zirahenze cyane muri kino gihugu ndetse bigombera uruhushya ruturutse muri leta kugira ngo ubashe kwigurira computer. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu ni uko bashyize umubiri wose w'iki gihugu mu mva y'ikirahuri. Uyu muyobozi yitwaga Kim Jong-il ndetse ni nawe se wa Kim Jong-un usanzwe uyoboye kino gihugu muri kino gihe. Ubuyobozi bw'iki gihugu bukora ibishoboka byose kugira ngo bwerekane ko ari ibihangange muri iki gihugu. Iki gihugu cyashyize umubiri muri iyi mva y'ikirahuri ndetse kuri ubu ngubu usurwa n'abakerarugendo, ariko buri mukerarugendo abategetswe kuwunamira mu gihe yaje kuwusura. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu cya Koreya ya Ruguru ni uko bibujijwe kwambara amapantaro y'amakoboyi cyangwa se amapantaro azwi ku izina rya blue jeans mu ndimi z'amahanga. Koreya ya Ruguru ibona aya mapantaro nk'ikirango cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no gukwirakwiza amatwara yayo mu bindi bihugu. Izi mpamvu nizo zatumye aya mapantaro acibwa muri iki gihugu. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu cya Koreya ya Ruguru ni uko haba amoko y'inyogosho 28 yagenewe abagabo. Umuntu ahitamo imwe mu nyogosho 28 zemewe na leta, yakiyogosheje inyogosho idahuye n'izo 28 zemewe na leta akaba yabifungirwa. Abakobwa batarashaka abagabo bagomba guhora bafite imisatsi migufi, ariko abagore bafite abagabo baba bafite amahitamo menshi ku musatsi wabo. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu ni uko leta rigena abantu bagomba gutura mu murwa mukuru w'iki gihugu ari wo Pyongyang. Muri iki gihugu umuntu abanza gusaba uruhushya mu buyobozi bwa leta kugira ngo abashe gutura mu murwa mukuru wacyo. Ikindi kandi iyo umuntu yinjiye mu murwa mukuru w'icyo gihugu afite ikinyabiziga gisa nabi cyangwa cyanduye acibwa amande, ndetse n'ukenera kujya hanze y'umurwa mukuru w'iki gihugu abanza kubisabira uruhushya mu buyobozi kugira ngo agwe impapuro zimwemerera kugenda. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu ni uko nta tegeko na rimwe ribuza abantu gukoresha urumogi. Ni ibintu bitangaje kuba igihugu cyima abaturage bacyo uburenganzira bw'ibanze nta tegeko gifite rikumira ikoreshwa ry'urumogi, ndetse uru rumogi rucuruzwa ahantu hose no ku mihanda. Ikindi kintu gitangaje muri iki gihugu ni uko abantu bamwe bakoze ibyaha bicirwa ku karubanda abantu bose babireba. Mu mwaka wa 2015 wari ushinzwe igisirikare muri iki gihugu witwaga Hyun Yong-chol yarasuye imbere y'imbaga y'abantu hakoreshejwe imbunda yo kurasa indege. Akaba yarishwe azize kutumvira abamukuriye ndetse no gusinzira mu gihe abasirikare bari mu karasisi. Ikindi kintu gitangaje mu gihugu cya Koreya ya Ruguru ni uko bishyiriyeho amategeko yabo y'umukino wa basketball. Koreya ya Ruguru yitandukanyije n'ibindi bihugu byose byo ku isi ndetse binagaragarira mu buryo bakinamo imikino yabo. Ubuyobozi bwabo bwishyiraho ibyo bwishakiye ndetse amategeko yabo ya basket atandukanye n'ahandi hose ku isi. Amategeko yabo ya basket avuga ko gutera dunk bihwanye n'amanota 3 ndetse ko gutsinda cyangwa gushyira umupira mu nkangara over iminota 3 ngo umukino urangire bihwanye n'amanota 8. Ibi bikaba bihabanye n'ahandi hose ho ku isi kuko ahandi ho gutsinda bibara amanota 3 cyangwa 2 bitewe n'aho umukinnyi utsinze ahagaze. Ikindi kintu gitangaje ni uko hari amoko y'umuziki atemerewe gucuranga muri iki gihugu. Kim Jong-un uyobora kino gihugu cya Koreya ya Ruguru ahora acungira hafi icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya ubutegetsi bwe. Mu mwaka wa 2015 uyu mutegetsi yatanze itegeko ryo gukuraho za kaseti ndetse n'amasede yose ari indirimbo zaciwe n'ubutegetsi bwa Koreya ya Ruguru, kubera amagambo arimo ashobora gutera abaturage kwigumura. Ikindi kintu kidasanzwe muri kino gihugu cya Koreya ya Ruguru ni uko gikoresha amafaranga menshi y'umurengera mu gisirikare cyacyo. Ni ibintu byigaragaza iyo urebye uko iki gihugu gihora kigerageza ibitwaro bya kirimbuzi ndetse na za misile zo ku rwego rwo hejuru. Ubukungu muri iki gihugu buba buhagaze nabi cyane ndetse abaturage benshi ntibabona ibyo kurya bihagije. Ariko ntibibuza iki gihugu gukoresha 20% by'umusaruro mbumbe wacyo ku gisirikare gusa. Mwakoze kudukurikira, mukomeze mukore subscribe kugira ngo mujye komeza kubona ibiganiro byacu.